siga aya driver eta naon teh? Tayo. Alhamdulillah aya driver tayo. Oke, tayo juga nate. Wih, buat sigana laukna dikana tayokeun ge. Ah, nata teh. Bayar 5.000 sih. Aduh. Mana habis? Masih banyak, Odong. Ya, silakan. Masih kekuatan lauk. Ya. Nah, 500. Deui, karek benar 100 tadi kan? Ya. Nah, Betul. 500 deui lah. Sekitar 500 deui. Anya tak gitu licik ya, memenangnya tak diacung-acung gitu. Launan we gitu. Bisa dipenta ya. Bisa pajarkan menang loba nah, gitu. Bisa dipenta. Jika nang kayak kabumi syukuran dia bakal menang laut loba. Loba kena di bawah laut mah. Ya, yang penasaran Mana pada lungsur mana? Mohon. Yo, aramayang yo dina cai kiru. Dipilihan siap. Iya. Mantap. Lain dia mah tidak berperi keikanan. Tidak berperi. Di alung-alung aduh. Diatur Bang Dong, diatur. Sebutkan heula nu gedena Bang Dong. Pasti ada mah. Sebut tuh. Oke, diteangkeun ngarep bus di mah. Berburu ngalungkeun. Tutup lagi si kota. Ayo ngamuk. Gobak lagi. Ngamuk ka Mang Udungna seblok. Aduh. Ya, silakan. Ikannya dikubek lagi biar dapat. Mari dibedahkeun we setik-setik gitu kan. Ya. Jangan terlalu besar air gitu. Ya. Mari dibedahkeun setik-setik lah. Biar cepat.